салом ҳамватанони азизу гиромӣ. ба тартиб аз номгӯи мавзӯъҳои мубрами рӯзи миллат ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар гирди ҳамояҳои худ матраҳ карданд, имрӯз мехоҳам дар мавзӯи набудани барқ суҳбат кунам. вале ман ба ин тарз номгузории ин мавзӯъ чандон розӣ нестам ва ман мӯътақид ҳастам, ки кишвари мо барқи кофие дорад, ки метавонад аҳолии худро пурра ва доимӣ таъмин созад. сараввал ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи имконияти тавлиди гидроэнергетика ё тавлиди нерӯи барқи обӣ дар ҷаҳон ҷойи ҳаштум меистад ва агар аз лиҳози тақсимбандӣ ба аҳолияш бигирем, ки танҳо 8 миллион аст, дар ҷойи аввал қарор дорад. ва инам яке аз далоили рӯшане аст, ки чӣ гуна як кишваре, ки аз лиҳози метавонад, ки дар ҷаҳон дар ҷойи аввал биистад ва тамоми имкониятҳои тавлиди нерӯи барқро дорад, вале аҳолияш ки танҳо 8 миллион аст, вале он 8 миллион ҳам дар ин фасли сармову хунукӣ бебарқанд. тибқи ташхиси мутахассисон, ҷумҳурии Тоҷикистон тавони тавлиди 527 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро дорад, ки ин 3 баробар бештар аз солона истифодаи тамоми Осиёи Миёна аст. агар тамоми имкониятҳояшро хуб истифода кунад, метавонад, ки дар ҷаҳон ва дар минтақа дар ҷойи аввал қарор бигирад ва метавонад, ки тамоми кишварҳои Осиёи Миёнаву дигар кишварҳоро таъмин созад. вале мутаассифона ҳамон 8 миллион аҳолие, ки ниҳоят нисбати дигар миллату кишварҳо кӯчак ба ҳисоб меравад, наметавонанд, ки таъмин кунанд ё намехоҳанд. назари ба таърих мекунем, ки соли 1989 тибқи омори он вақта дар кишвари азизамон 20 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ тавлид мешуд, ки он замон чандин корхонаҳои бузурги саноатӣ ва аз он ҷумла ширкати алюминсозии Талко 100% фаъолият мекарданд. вале аз он ҳама корхонаҳо имрӯз танҳо 20%-ашон кор мекунад ва инчунин ширкати алюминсозии Талко тибқи баъзе изҳоротҳо то соли 2007 ё 2010 100% кор мекард, вале имрӯзҳо танҳо 40% он кор мекунад. ва ин маънои онро дорад, ки агар ин ҳама корхонаҳо фаъолият накунанд, пас барқ масраф намекунанд ва барқ бекор мемонад ва метавон, ки кишвар ва мардуми худ, ки дар хунукию сармо чандин тифлон ва оилаҳо ҷон бохтанд, метавон, ки миллати худро бо барқ таъмин кард. ва айни ҳол дар ватан 11 нерӯгоҳи бузурги миёна ва 300 нерӯгоҳи хурд фаъолият доранд. соли 2005 тибқи омори барқи тоҷик танҳо 2 миллиард киловатт-соат камбуди нерӯи барқ барои пурра таъмин кардани аҳолӣ вуҷуд дошт, ки аз ин 2005 аллакай 10 сол сипарӣ шуд. тибқи гузоришҳо ва дигар сарусадоҳое, ки бармеояд, чандин пешрафтҳое доштем, аз он ҷумла ба фаъолият пардохтани нерӯгоҳи сангтуда 1 ва сохтани чандин нерӯгоҳҳои хурди дигар ва аз он ҷумла таъмири чандин агрегатҳои геси нораку ва дигарон. он замон соли 2005 аҳолии кишвар танҳо 5-6 соат рӯзона лимити барқ доштанд, вале имрӯз бо вуҷуди ин ҳама пешрафтҳое, ки сару садо мекунанд, лимити барқ ба 12-13 соат расидааст, ки ин ба мантиқ рост намеояд, ки кишваре, ки дар он вақт 5-6 соат лимити барқ дошт, вале бо вуҷуди ин ҳама пешрафтҳо боз лимити барқаш бештар шавад, ба ҷои он ки бояд таъмини халқ бо барқ бештар шавад. ва ба ҳамин шакл президенти ҷумҳурӣ соли 2007 ба мардум ваъда дода буд, ки 2 сол баъд лимити барқро бекор мекунем ва пурра аҳолиро бо барқ таъмин хоҳем кард. ва инчунин зикр карданд, ки чанд соли баъд миллати тоҷик лимитро ҳамчун афсона мепиндорад ва аслан касе ёд намекунад, ки чунин як рӯзҳои торикие вуҷуд доштанд. вале мутаассифона имрӯз ин ҳама далоил ба он равонаанд, ки миллати тоҷик на ин ки лимити барқро, балки будани барқ
یا داشتنی برق رو عموما روشنایی رو افسانه خیال میکنند، مخصوصا در فصل زمستان که نورسان و اویله ها از دود انگیش جان دادند. و این جایی ننگ است برای یک ملت که از نبودن برق و در خنکی و سرمایش طفلان و شهروندان فرزندان این ملت جان میدهند و کسی صدای بر نمیدارد و کسی نمیگوید که این برق ها کجا شدند. وقتی که سال 1989 ما این همه برق رو داشتیم، سال 2005 ما این همه برق رو داشتیم بدون یگان پیشرفت، چرا امروز که این همه پیشرفت شد حالا هم فرزند این ملت از دود، از سرما و دود انگیش جان میدهد؟ چرا کسی سوال نمی کند؟ و این چنین سال 2012 یکی از متخصصان برجسته این ساحه، غلامجان سیفالدینов در یک بحث مطبوعاتیش با برق تاجیک ذکر کرده بود که سالانه در سرحد ازبکستان 5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق غیب میزند و به همین شکل در سرحد افغانستان نیز. ولی چرا که کمبودی نیروی برق تاجیک تنها 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق گفته می شود، ولی 2 برابر 3 برابر بیشتری آن به دیگر کشورها انتقال داده می شود، نه به ملت خود. میگذارند که ملت خود در خنکی و سرما جان بدهد، فرزندان این کشور در خنکی و سرما جان بدهند و اقتصاد این کشور رو به تنزل برود، ولی آنها برق را به دیگران میفروشند تا منفعت های خود و خواجگان خارجیشون را رعایت کنند. و در جواب شرکت برق تاجیک این همه اتهامات را از طرف این متخصص رد کرده بودند و در مصاحبه جوابیش غلامجان سیفالدینov گفته بود که من میتوانم اثبات کنم که تاجیکستان با این امکانیت ها با عین حال میتواند که تمام اهالی را با برق تامین سازد. ولی از چه باشد که این همه بحث ها خاموش شدند. و چند پیش مقامات روسی که سنگتوده یک مالی روسیه به حساب می رود اعلان کردند که شرکت برق تاجیک از سنگتوده یک 530 میلیون سومانی قرضدار شده است و شرکت برق تاجیک این همه قرض را بار مردم کرد و گفت که مردم حق استفاده برق را نپرداختند و طبق یک تقسیم بندی تخمینی که ما اینجا داریم از سخن مسئولان برق تاجیک برمی آید که هر یک خواجگی کشوری عزیزمان 466 سومانی از شرکت برق تاجیک قرضدار است و شخصا من این را امکان ناپذیر می شمارم که آنها آمادند برای 5 سومان سیم برق شهروندان را قطع کنند و چی رسد به 466 سومان آن هم همه اهالی، همه خواجگی هایی که اینجا هست. ما این رقم رو به 1,200,000 مشتری برق تاجیک تقسیم کردیم که و این رقم ها همه یک تخمینی هستند. ولی سوال اصلی در اینجاست که چرا تنها از سنگتوده یک؟ چرا از نیروگاه های وطنی نه؟ چرا از سنگتوده یک قرضدار شدند؟ برای آنکه سنگتوده یک مال روسیه است و آنها از اعلام کردن چنین یک رقم ها هیچ هراسی ندارند، ولی نیروگاه های وطنی چون خود آنها هم در این روندی فساد شوی ساحه انرژتیکا هستند و تمام این سالها معلوم می شود که مسئولین شرکت برق تاجیک را غارت کردند و چندین هزار میلیون سومانی ها از آنها قرض دارند، ولی این همه گفته نمی شود و روپوش می کنند که تا ملت تاجیک در غفلت بماند. با وجود این همه سوال مطرح این است که آن همه مبلغ ها، آن همه قرض هایی که بر دوش یک و یک شهروندان جمهوری تاجیکستان بار شده است و فرزند تولد ناشده این ملت علیه از دیگر کشورها قرض دارند، آن همه مبلغ ها کجا شدند؟ اگر در این 24 سال شما ساحه انرژتیکا را و تامین کردن اهالی را با برق را برطرف نکردین، آن همه مبلغ ها کجا شدند؟ و این قرضهای خارجی را یک طرف گذاریم. ملت تاجیک وقتی شما اعلان کردید برای ساختن گیسیراغون تمام ملت از مکتب بچه ها سرکرده تا بزرگترین منصبداران و دیگران همه در این معرکه سهمیه خری
ширкат карданд ва тамоми миллат бигӯем ки пул пардохтанд ва кӯмак карданд ки давлат нерӯгоҳи роғунро бисозад ва Тоҷикистон мушкили барқ надошта бошад. вале он ҳама маблағҳое ки мардум ҷамъ карданд куҷо шуд? чаро бо вуҷуди он ҳама барқе ки худашон доштанд, он замон соли 2005 танҳо 5 соат лимити барқ буд, вале раисҷумҳур ваъда дод ки 2 сол баъд он ҳама лимитҳо барканор мешаванд. бо вуҷуди ин ҳама қарзҳо, бо вуҷуди ин ҳамае ки мардум шуморо кӯмак карданд, чаро шумо масъалаи нерӯи барқи тоҷикро ҳал накардед? чаро сол аз сол шумо қарздор мешавед ба ҷои он ки пешрафту рушд кунед ва мардумро рушд бидиҳед? чаро ҳадди ақал мардумро аз сармо наҷот намедиҳед? далели ошкор ва рандашаванда ин аст ки барои рӯзи соли нав ва паёми раисҷумҳур ки 24 сол аст ҳеҷ аваз намешавад ва 24 сол аст ки такрор ба такрор он ҳама ваъдаҳои бардуруғу бемаъниро барои халқ медиҳанд. дар он рӯзҳои хос ба мардум барқ медиҳанд, вале дар дигар рӯзҳо ин барқро ба дигар кишварҳо равон мекунанд ва мегзоранд ки миллат дар хунукию сармо рӯз бибарад. ва ин ҷои таассуф аст ки мо наметавонем ки кишвари худро, замини неъматҳое ки мо дорем, имрӯз худованд ба мо, ба миллати тоҷик ато кардааст, наметавонем ки хуб истифода кунем ва миллатро аз ин бадбахтиҳо раҳо созем. танҳо як оби сарзамини мо метавонад ки ватани моро ба беҳтарин ва бойтарин кишвари минтақа табдил бидиҳад ва миллатро аз ҳама гуна фақру камбизоативу буҳронҳову тамом мушкилоте ки бармегардад ба буҳрони иқтисодӣ наҷот бидиҳад. мо наметавонем ки ин неъматҳоро хуб истифода кунем. ин неъматҳоро худо ба миллати тоҷик ато кардааст, на касе. ва баъзеҳо имрӯзҳо дигаронро муттаҳам месозанд ки ба шумо чӣ намерасад, чаро шукронаи ҷаноби олӣ намекунед, дар ҳоле ки ин ҳама неъматҳоро худованд ба мо додааст, на як бандаи ӯ. Тоҷикистон монанди боғеро мемонад ки дохилаш чорвоиро карданд ва ҳама гулҳои нодире ки он ҷо ҳаста онҳоро сарчин карда ё ки ба қавли дигар ҳамаро харобу шӯразор гардонидаанд. танҳо шукронаи парвардигор неъматро зиёд мекунад, вале агар бандаашро шукрона кардӣ, мутмаин бош ки бандааш аз ту бештар меситонад ва аз ту бештар ҳақ талаб мекунад. худо нигаҳбон то дидор.